talafatu le nia solua ilo tātou tino malau whaafonga ia alu maia o se whaopopongo telefon mai Samoa a le siu fonga le lau mua. E se furu whatala pisi ua una ia ele tūlanga tū ma mao le afio anga o vaipuna na taula mua ele komiti ati nā matamai o le afio anga. O le anganga tau ave le komiti o le whaamamaina leo le siu manga ma ia maua le soifua maloloina ai whape fo i se vainga fau i le tūlanga mata ko fie o le naunau ta inga lea ma le manu lau ti o le whamoe moe. Na whaadia le sui o le afio anga ta wa Saroni e tolu wafe ono se lau ta la le tupe na whaamea lofa mai le matanga ruenga o tina matamai tai e se tālu sanga al komitia tina o le afio anga e whaatino ailo lato fuafuanga moni kalo ne la pisi. O le tolu wafe ono se lau tā lale mai matanga luengo tina matamai tai, whao popo ye male afe tolu se lau tā la ale komiti la tu saunga tupe, a toa i le wha afe iwa se lau tā la, o le tau wau whai le o le ngā luenga a toa. Na whaatai e tau wa sā le malo ono o le teimi mua lea, wāmana i ailu la tu a fio anga i lalo lea por kalame, peitai o le nau ma le finau pe o le komiti, wao fia tuai mai la tau i le wha soa a le matanga luengo tina matamai tai a tina o nuu maanga fiso tai. E lima mōlianga ua wha maonia mai le sui komsino leo a wa paau Filipo longo i tino o loo a ngai Yesu e suenga matua inga le matanga luenga a ngai le kapeteni o le waalanga te whale lea tunu le na whanua lua le sunga taito se for hunt whaamaunia mai a ua paau, o le ato e tu lai le sunga taito i lumo le whaamasinonga tau loto i whale le matanga luenga po le Police Disciplinary Tribunal. E tali whaawau i ona mōlianga. Peitai o mōlianga o mai o lo whaasanga i le alisa tini i an taito o loo ia te ena oma. Ma o le mata ompo fo i le neipe o le se le fia le tātou o tunu. Na tūla i mai ina ua paulia le nā whanua le ngā te whalo le wafu i san lolonga. O le aso tonu fo i lea, na whaatūlanga i le porkalame le solo ta avale whaata a milo i sa la whai, a le vaenga whaapu whai o wanga i le malo le HRPP, lea na malanga tuai le nā whanua malinisi o uto leo, e avatu e sa vai mole pui puinga. O le wala aungalo na lua lea o le mata opu le whaamisi nonga tau loto i whale leo, ina ua mai ale wala aunga mō ele vai ason talwai. O le teimi nei o lo i Australia le waa o lo whaia iei ngā ruenga wha le leia. E se mai iso esu e ngā leo, ai o lo whaia fo iso esu e ngā matanga ruenga o ngā ruenga te telemati na e. O le malo Australia na wha mea lo wha mai le waa le nei o le nā whanua lua mo Samoa, e na wafu le tautua le nā whanua mo mua sa iai mo tausanga i tele, a wālava le leo ina o le ngātai whaleo le atunu o male Pasifika. Mai e leo mai loa le temile nei pe fia se tau au whai o lo wha le leia le waa le nā whanua lua i Australia. Ai o le taulawai o le waa le nā whanua lua na wha mea lo wha mai e Australia mo Samoa le nā whainga paanga e tolu se fulu miliona ta la. O lo wha au pel por kalame al mtanga ruenga le soifua manloina maa onga, e leo na ia le mal whaasolo ato tuwinga o le pi whaisa i tu tonua onga te itasi le antunu, e awhia i maa onga o mai sa la whai. Peitai, o le popolenga o wai ai nele matanga ruenga o le soifua maloloina, ona o se tasi o ana porkalame o lo whaanga solo ne una ia i tui pui tupulanga tala vaula i te, mo whanau uma ia o lo whaatau sa vali o loi le taulanga, taluai le sosola ese pe au atu le matanga ruenga o le soifua maloloina, e whaatau nuo lātou tui. O le popolenga le matanga luenga ono mātua i lātou ia e mo o mia, ono lātou seini le pepa o le malienga, e whaatau nuo ai tui whanau nei. E le ai manise o mātua ta meiti mo ane i le whanima i mto tua, e whaatau nuo ia pepa whaatumu. O le popolenga foi o le matanga luenga, ono o whanau nei e whaisi wāwāla lata tele i le mamalu le atu nuo, e ala i le whaatawina atu e o lātou olo i aso te tasi. Whaalia le paanga telefou, e maua lunga le tali atu tina maitanga ma tina o loo whaasusu o lātou pepe, wāanga i atu e whai o lātou tuipui o le pi whaisa.
Ta ua le whātong sili o le matanga luenga le soifua maloloina le ausa Dr. Take Naseri ua mai atuinga moa onga i upolu mo le tui o le Pfizer ai o lo tau wha mai a maisa la whai ma le wha moe moe te tau o na wha solo le tuinga lona lua e le vai aso lua se funma le lua le masina nei. O le temi nei, na o le tolu tamaiti ua mai a umatui lona lua o na tamaitia na whai mo la tui New Zealand a o le i toi taliu mai i Samoa. Ua mai a pasia le kapeneta nisi teu ngō tūla fono po a ia ingo i lanto e ulu fale mai le antunuu e malanga wha bitoa i olua wha ngā solo mai nei i le masina le nei ma le masina fau. O nisi o teu ngō ia ia inga e au fiai i lanto e amatatu le se fulu valu tau sanga anga i lunga le mātutua e whaatanga o nōru fale mai i Samoa pe a whai ua ato o toa umatui pui o le COVID-19. O le swinga lea ua sui mai e le tu ungo tangata ulu fale mai i Samoa pe a malanga mai lea tunu e au fiai mai lantou o loo ngā lulua i lunga o lele. O le leu sta ia o ia tu unga o le ale talia i lantou e malanga mai pe ulu fale mai fo i lea tunu e o fo i i lantou o loo ngā lulua i ngā luenga whaavai taimi. Peitai o lo manino le whaalinga le matanga luenga le soifua maloloina ina ia whaia o masiaki o pepa malanga e wha maonia ai le whale mai a o lei malanga ese mai malea tunu o lo iai. O le whaaftai le soifua maloloina e lang sua mātua e tawala le i whanawa onga e le whaia leo lātou tui pui e wha maumonga o mai le aso whareile wo atu ele se fulfitu wafe ono se la wiva se formaltasi le au whai o tama matenia ongo wa mai e ono whai o la tui mo mua le Pfizer. Peitai e lua se fulfitu wafe le au whai o tama matenia onga e te tau o nao fia o ma le tui le nei ai o lea wa silia ma le afa e le se fulfitu wafe ono se la wiva se formaltasi e lanto wa mai ale tui mo mua. O tala ia mai Samoa le ne yaso mandui o le tātua tunu i tiu te mga luengo whenga iei a mise foi a o ngā whanau ai le whangaluina foi le tāpua ingai mātua tausi i maota malawa. Whasoi foi am.